2023 बोसोरनि थाखाय आसामनि दमासि मेला खुंदों। चिरां जिल्ला धालिगाव थानानि साखाथि गेवलां फोथाराव जिल्ला बिथांखि बेंगिरि आफाद आरो चिरां जिल्ला आसाम रायजो गामियारि जिउ बिथांखिनि बानजायनायाव बे बोहैथि दाननि खालार 10 निफ्राय 12 खालारसिम मेहेरगोनां 2023 बोसोरनि थाखाय आसामनि दमासि मेला खुंदों। बे मेलायाव दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गावारि आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादनि बायलाय फानलाय दिन्थिफुंनायनि मेला खुंनाय जायो। दिनैनि आसामनि दमासि मेलाखौ बेखेवनानै होफैदों चिरां जिल्ला एसिस्टेन्ट कमिशनार नाबाजित भगवती बिथाङा। आं बेंटल दमगावनिफ्राय मा लाबोदों बेयाव? मा लाबोदों माने ओरैनो कफि माने अर्गानिक कफि लाबोदों, आलु लाबोदों, ओमफ्राय ओरैनो सामब्राम, ओमफ्राय दाउदै, ओमफ्राय ओरैनो दखना मा दं आरो ओमफ्राय ओरै आसार लाबोदों। गासैबो अर्गानिक गोजा, मेडिसिन गैया। बेनि प्रडाक्सनखौ बोरै खालामो नोंसोरो? बेनि प्रडाक्सना जाहैबाय माने जोङो माखासे जाग्रा बुस्थुखौ जों बायरानिफ्राय बिहरो, ओमफ्राय दा बिहरनानैहाय माने बेनो जानाय लोंनायखौ गासैखौबो जोंनो बानायजोबो। खैला मैला, आमगुरि जोंनि क्लास्टार 4नि आरो जोंना क्लास्टारा 4 नाम्बार बेनिफ्राय फैदों। जों जेनेबा बे न'आव बानायनाय आसार बेरेमोदै, बिदिनो आसाराव दङ थाइगिरनि दं, थाइजौनि दङ, ओमफ्राय बिदिनो जलफाइनि दङ, बिदिनो फिथाइ सामथाइ बानायनाय आरो माखासे बेबायदि, ओमफ्राय थिंख्लांनि दङ। औ न'आव बानायजोबो न'आवनो। बेसेबां दामाव फाननाय जायो? बेखौ जोङो बथल गिदिरनिया 150, जलफाइ बे बथल गिदिरनिया 150, बथल फिसाया अबेबा 200, अबेबा 100 दं आरो। थाइजौआ 100, नैबे मडिकेयार कम्पानिनिफ्राय जों लाबोनाय जायो। जेनेबा जों एसे मोजां बुस्थु नालाय, बे आयुर्वेदिक बुस्थु नालाय। गैया, दस्रानिफ्राय लाबोनायसो बियो कम्पानि। जोङो बर' बाजार बादोलपारानिफ्राय फैदों आरो दा जोङो बेहाय मोनसे ग्रुपनि फैदों। जों बेक्ति आखाइजों बानायनाय साबन, ओमफ्राय मैखुन बानायनाय, थाव फेरेदनाय, ओमफ्राय माइब्रा माइरं, जोसा गासैबो जों आसार लाबोदों। एसे गासैखौबो एसे लाबोदों आरो। बेहाय सानथाम थानाय जागोন। একচুয়ালি আমার টাইমটো স্যার, এই আজিৰ পৰা আপোনাৰ যে ভোগালী মেলা উৎসৱ মানে পালন কৰা হ'ব, কি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? একচুয়ালি ইয়াতে আমাৰ কি হয়, আজিৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে, সেইবিলাক মাৰ্কেটত যাতে আমি দিব পাৰোঁ, বা সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি যিটো কৰা হৈছে, মেলাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। যোৱাবাৰো কৰা হৈছিলে, সেই যোৱাবাৰ লেখীয়াকৈ এইবাৰ কৰা হৈছে, যাতে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক যাতে ইয়াত আহি পেলাই ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে, বা তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক যাতে বিক্ৰী হয়। কাৰণ তেওঁলোকে একচুৱেলি তেনেকৈ মাৰ্কেটটো নাপায়গৈ, গতিকে সেই মাৰ্কেটটো পোৱাৰ কাৰণে আজি এইটো কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত আহিলে ইয়াৰ জনসাধাৰণে গম পাব, পাব্লিকে গম পাব, নিশ্চয়কৈ তেতিয়া তেওঁলোকো বিচাৰি যাব, যদি তেওঁলোকৰ এটা পচন্দৰ এটা হয়। সেই উদ্দেশ্যৰে আজি এইটো কৰিছে। কাৰ্যসূচী ৰাখিছে? কাৰ্যসূচী আমাৰ একচুৱেলি বেছিভাগ আছে, মানে যিবিলাক কালচাৰো হ'ব বাৰু, আৰু এনেই আমাৰ যিবিলাক কাপোৰৰ আছে, আৰু তেনেকৈ আচাৰৰ আছে, তেনেকৈ আমাৰ কি কয় এইটো ফুড প্ৰডাকশ্যন, তেনেকৈ পিঠা পনা এইবিলাকো থাকিব, আৰু লগতে আমাৰ নাৰ্চাৰীও আহিব, এইবিলাক আহি আছে। তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াত কৰিব, কিন্তু আহি আছে, আহিব সন্ধিয়া। নিশ্চয়কৈ আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আহক, ইয়াৰ মেলালৈ আহক, তেওঁলোকে যদি পচন্দ হয় সেই প্ৰডাক্টবিলাক লৈ যাওক। নিশ্চয়কৈ সেইটো আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্যবিলাকক সহায় কৰা হ'ব। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ এটা উৎসাহ পাব, যাতে সেই পাব্লিকে আহি পেলাই তেওঁলোকক যাতে উৎসাহ দিয়ে, সেই মোৰ কামনা। থেংক ইউ।